Hrisui na thunei na han thok tika mangbu zai thun ding ni tin mana thong hi kum han khat April ni khat chong kai ni li na thunei na han chan sodan na atum pi lei li afate hlei nga sin hi ro boipa in Moses ne na zia so kan he na are ro Israel mi boka mai la mi nur din in simo na kiam thwa kayola ti fing riat chuna na ban pharo zule ti dai chu athen o dini Israel mi bo chu leizar in an felan thading a si ati tuni ko ran I kan boy mi problem chu thasam lo na not praying asilang ka kan chamre ro ko asna in kan thacham dan chu bum diu nak long long asi boipa im bom phram o boipa zangpa ten boipa kan harsana ka pakhat khat in po asak ram o tibek clear in kha kan cham tibek I thacham theu tu na si ronga malte na hi suksi tla themen tudon mi ro cha pathian in zangpa din nak long hi tha na cham ring ring ding alo tu sakla thunei na alo pek mi hangin hu ham nei zari tha na cham ding adu Ratha in thu na pek ding le na kut na clear in kha na cham I mang bangza thil pol chang ter tu na siding alo tu sakase Tipi sen kap a Pharaoh I raka pol mai Moses again lai a Bible in pathian at ta no tin in sim asina in pathian in ziang aso kan hena na awe ro ti pathian kan a no ding chan a vek in thunei na hun ding chan a pathian in Moses hena Israel mi bolkha minor ding in simo asina in nang chu na kiam rol ro kha tuna khai ola ti fingre te dai thin o ding in na kan pharo ya ati tunia kiam rol na nei mi chu Jesu I min asi Jesu minin tu na pe asile na hai ton kham tu boy na ti fingre so chat tingi athen o ding Jesu in feola mina hanga tha chamu atela ti mi na thei chiam ma Jesu in feola mina dam tero ati na thai tum pi bra fate priya churuang a bomna bi re ro long slow in Christui na nei mi hu ham ham thango Jesu in thung tu pon hena van le lei thunei na sa te pek kasizo churuang a feo ati Mathai tum people hundred afate leibet isin leikwa achianin alo pek mi thunei na hangin na fe ding alo du sa chuti in mang bangza in a thlun chi ding